Solen tu episode za sop nga pasaria hian yu ho kai rhuai na in Sunmoon Empire an bai le dona ti chuan heta hian ninga chung lekin city som pani lai an la man don ani yu ho in Gate of the Dead mangin athian tele sipai zong zong rhuai lut vekin an mel ma ho nung lama tangin an bai dona chuan heta hian zutian ren ha bodyguard ho po an ron lang don ani chu chau chini lowin he episode a hian yu ho in a spiritual power detection in Blue Silver Emperor om na po amu chuak don ani tangya taksa a evil poison ti dam nan Blue Silver Emperor tran puina angai dona chuti ni lo chuan a taksa a evil poison om chu a thi pha hial thei ani ti chuan Solen tua Blue Silver Emperor yu ho in amu chuak tur hi Sunmoon Empire ram nga chunga om ni in he thil hian tangya na satakin atran pui thei don ani heta Blue Silver Emperor lo lan tur hi eng ang mel punge ni mu achak to hle in karia a chan chu Solen wana kha chuan tangsana nu a in kha Blue Silver Empress ni in a mangai tang ho tan a in sacrifice nu khan Blue Silver Emperor ni turin tangsan an hlan ni kha chu wangin Solen tua Blue Silver Emperor lo lan tur hi mu achak to hle ani